Ahamba pao oina new governor suggests use of NSA in Manipur. Habidi antak tanong na khan giba governor Ajay Kumar ko Ajay Kumar Bala ko sisana security review meeting ama tawe adudaida Manipur thogi irang si namda nabagi damakta amasung Manipur gi unrest lairibasing se kohanaba youth sing sida kari kari tauragadi NSA palaga phabani khangde or moida employment piraga moi misguide tauriba haibadi lana satkraba youth sing se employment piraga afaba lambida porokni khangde ama taunabagi damakta meeting aso ma pangthoki ko adugi meeting no pangthoki bagi matangdani ko aduga atopa pawa mana Punjab ta hujik strike tauriba adugi matangdani ko Dalewal na hujiki India da leiriba farmers in se mayam se loinama punjalaga magi strike sida yaubiyo haina request ama tarokni ko ngasagi headline ahanbigi headline duda NSA na mapangibedo adugi NSA dugi matangdani ko NSA se National Security Act 1980 habani ko NSA haidi NSA se koina sum terminology ang sina matamda police na NSA palaga phagre NSA palaga phagre kaina kaina budo aduduni ko adudu karino habdo explain tawzarake example in su yamna kana ba pot oidini ko NSA se NSA habse koigi ek amakani 1980 da kano to boko magi purpose na kaino harakanda preventive detention tawba habiko habedi preventive detention habedi koina Iran tholok tore or kanoma Iran ama lay tholok tore na traga Iran ama lay re haina khan taragadi koina madudu tholok tanaba madudu prevent tawnaba madudu thingnabagi damakta mi pha punba tawbudo adudu niko adudu tawnabagi damakta koina government either government natraga rule enforcing agency myam police natraga army da piba power ni ko National Security Act 1980 sina piduse mase applicable tawba jaga si karam jaga no harakanda India pumada applicable oiko India pumada panbe but Jammu and Kashmir di panbe adeko aduga foreigner da sudum panbe ai ko mase habedi person and hiram mase citizen and hiram deko habedi magi x gi makhada leiba mi se foreigner phawa dum NSA se palaga dum phaba yai ko duduna immigrant kangu sudum phaba yarni ko sisana ground se kaino harakanda hadi detention tawge haragadi detention tawbagi maram se kari don harakada national security ga mari leina habedi akoigi national security sida kaiba thonba natraga ngakpa senba foreign power amanda lan tawsale khole hai taragadi madudu tingba ngamnabagi damakta hena mi se adum phaba yai ko any national security gi maram dagi phabani haraga dum reason piraga arrest warrant pidrusu dum phaba yadoini ko foreigners kangu adi Manipur da hanadagi dum lairakpan mi nataba mapandagi sangpa mi oitaragasu dum moise adum mase karigumba lan thokpa yaba pot adi mami ama kitang uba matamda dum phaba yariba foreigners adum ko aduga adi mapalomdagi khudamaina Pakistan dagi nupa ama laeng kalase mado Pakistani ni haraga dum phaba yadoini kaino adi Pakistan se terrorist ki background kara dum leibani dum Pakistan se dum Pakistani se dum phaba yadoini security of the state public order essential supplies ko kaigumba security state amagi security se police or any basic force lairi dana ko adi ngak se na bagi damak central force wagera aduduna adudugi maram gi oina ko state manungda dum phaba yai public ki order habedi kaino har kanda sarkar gi natraga public mayam singsiki adi nena ta na leina bagi damakta mi phame punje dum tawbe habedi irang tholoka dore na mi mari manga pullaga de dum NSA sa pandalaga dum phabe aduini natre haraga su essential supplies habedi darkar leba food natraga water karigumba adugumba to fazana matik sana phangana ba honaba matam da su ngasai madudu phangana ba honaba matam da su mi jingse phangana ba da disorder natraga order na raktra ba oitaraga de NSA sa pandalaga dum phabe kana kana na phaba yabagi habdo mu yeksiko
central government gi any force amana dum phaba yai state government gi any kano amana dum adi se thoga dum phaba yai district magistrate natre haragana deputy commissioner of police ko aduduna dum any specific circumstance ngasai national security foreigner security of the state public order essential supplies adu myam do tawre haraga time limit amadi legedamni ko ay masibokti detention tawba yai numit 3 ni yagani numit 10 ni yagani habadu moina time limit amadi thamgani aduduga state hadi state manung da phadu ni state government gi approval amsu changani ko aduduga state government gi approval amdi compulsory changani aduduga phaba ngamba mi singsina kana kana ni central government state government district magistrate or commissioner of the police ko aduga NSA se kamaina tawni NSA se kamaina phani execution hana phaba ko phaba di any arrest warrant ama piraga dum detention se dum taw yare mi ama se chingnare haraga de dum pha yare foreigner ju dum pha yare ko dudi detention taw yare pha yare execute taw ko adigi mafam matam haiba haidi mafam matam sida place and condition haise mafam matam udamaina sida harise determine taw dini government na kara maintenance ki discipline gi punishment gi moina loina ma government na loina mak determine taw dini udamaina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯐꯥꯔꯒ ꯀꯔꯥꯏ ꯊꯝꯅꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯩ ꯐꯨꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯣꯏꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯝꯃꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ NSA ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯗꯤꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯦ detention tawbase detention tawriba mi se detention center amadagi center amada adum move tawbasu yaiba aibdi amadagi amada puthokpasu dum puthokpusin tawrasu yaiba aibdi army camp da leiraga kholaga si army camp da detention tawri haragasu atopa army camp amada dum puthokpusin tawba dum yaiba aduga person se kaigumba absconding person oiraba habedi le ala chel hadi manipuri lon da haragana maze अचेन ममी और भाई तारे को अचेन ममी ओई तारगदी authorities na magistrate आइबेदी आइदी माजे डिटेनी ओइना फारे NSA पालागा फारे माजे नानथो जेंगरे हारगदी magistrate माजी कोई report ama pigedabani aduga notice ama thokadabani ko aduduna notice ama thokana maje amo husike hariba detain tawriba mafamda amu hana lakadabani adu lakpa ngamda taragadi magi punishment jam chawe ko aduga ground se habedi mana detention tawbagi ground se hadi kudamoina mi ma phagre NSA palaga phagre hai taragadi akoina hangba matamda security phariba mi da hangba matamda kari marangi pharino hangba matamda reason do haiba ngamgadabani habedi ema do drug purambagi pharini or ma do kujukulai songningai kujukulai purambagi pharini habedo reason with reason pigedabani reason pidana phaba haidi reason pidana pharaga thamjanba yade ko aduduni ma haini je sesnoba duga detainee se haidi detention to safe within 5 to 10 days ko haidi within 5 to 10 days phawgi manunga dum haidi hosike hariba response pirakadabni adu phawgi manunga piraktaba yade bene se da yam fazana palliko phariba mi se ki magi reason piba se 5 to 10 days manunga under exceptional condition ko condition kari exception condition kara laigera lairera pirakadabani magi within 5 to 10 days ki manung sida ko aduduga adubu akogi detention tawbasida kari gumba government na machigi detention tawrise national security da yamna threat oiba pot oire hairagadi government na disclose tawbodo khara matam thengdan mana traga disclose sung taw tawrokaba ba yaeba ko sise akogi manipur da yam thokre ko masise habedi mi se pharaga NSA pala pharaga national security ge related oiba potni haijalaga mado pharibe maram su hai haidabagi ground rule मैम अमा थोक्रे को अदु दी रिपोर्ट मैम अमा कोई न्यूज़पेपर दा थेंगनाग्रे को अदुगा NSA जी फाबगी मागी फारगा मतुंगदा करी करी थबक तौरई खोलई हाबेदुगी मतंगदा एडवाइजरी बोर्ड अमा ले हाबेदी NSA से थबक से फजना तौनबगी दमक एडवाइजरी बोर्ड कना कना ना सागे दु यिंगसिको कना कना ना सागे हारा कांदा फॉर्मर नत्रगा करेंट हुजिसि ओरिबा नत्रगा हान ओइरम हाई कोर्ट की जज अमने सुंसो सोइदनि यावगदबनि को जज अमा ओइना को aduduga aduduga di
ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5-10ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥ ꯐꯥꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯗꯨ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 7 weeks ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯥ 2मुक्की चांग को था 2मुक्की चांग मनुंग माना रिव्यू तौदुइनेबा हुजिके हाइबा एडवाइजरी बोर्ड हुजिके हाई कोर्ट की जज यावबा पोचिना रिव्यू तौदुइने डिटेंशन तौरिबा मी डिटेंशन तौरिबा मी दुबु रिप्रेजेंट तौबा कोर्ट रिप्रेजेंट तौबा मी लेरगासु को कोर्ट की जज वगैरह अदुगुंबा मी ओइरगासु लोइनमक्ता रिव्यू कमिटी हाइदी रिव्यू तौरे हाइदी माना फारिबा मरम करी करा सिंदुगी रिपोर्ट अमा पीगदबनी हाइदी कोर्ट की ममाना पुथोकदबनी सिनेबको अदुदुगा एडवाइजरी बोर्ड लेरे रिव्यू अदुगा रिलीज तौबसिना करम काना तौरकनी नत्रगा रिव्यू तौबा एंड रिलीज तौबसिना करम काना तौरकनी हारा कांदा था 23 गी मनुंग तौरकदबने रिलीज तौबसि को रिलीज तौगे हारगासु हाइदी था 23 दिगी हेन गी तारगदी मदुदो कोइना बोर्ड में हाइदी मरान हाइदी कनोदा गवर्नमेंट दा मरान कोइना पीबा यायको गवर्नमेंट की एक्शन दको अदुदगी मदुदो रिवोकेशन नत्रगा अखोइना मॉडिफाई तौबा याय हाइबदी डिसीजन तौरिबा पोतो अखोइना गवर्नमेंट अमना मी मा फागरे खलसे मरम हिरम पीरे अदुदोगा मासे फजन पुनजनगरे था अमनी फाजनगरे खलसे अदुदो एनी टाइम द मोइना रिवोक तौबा याय हाइबदी लौथोकबा याय मॉडिफाई तौबा याय मोइगी रूल इशू तौगिरबा मोइगी ग्राउंड रूल इशू तौगिरबा फाबगी ग्राउंड रूल इशू तौगिरबा म्यामसिंदो मरम गासे को लोइनमक होंदोकबा याय रिवोक तौबा याय मॉडिफिकेशन तौबा याय को अनौबा एविडेंस पुथोरक तारगदी अदुदो होंदोकबा याय हेदा फागरे ना मादो मरा लई लेते हाइदी थीदबिदा लेगदबा नतेबा अखोइना मरा लेते ना पुटपा ngam तारगदी मादो अदुम अखोइना डिटेंशन सेंटर दुदु लौथोकबा यादोइनिबको अदुगा टेम्परेरी रिलीज हाइना अमसु याविको हाइबदी डिटेनी से कंडीशन अमा हो यावदबिदा अदुम गवर्नमेंट अदुम रिलीज तौरकसु याय हाइबदी मरा लेगरा लेरना कंडीशन मरा लेरसु अदुम थादोरकबा याय गवर्नमेंट बि यारगदीको अदुगा मरान लेत्रगसु अदुम थादोरकबा याय सिगुमबसे कंडीशन से करम काना थोके हारा कांदा लाइना याम हाइदी अनाबा याम होइरबा डिटेनी दो याम नारबा नत्रगा मेडिकल इशू गुम लेरबा दुइ तारगदी नत्रगा फैमिली की मेंबर सिंग द यामना हाइदी कनो बॉन्डिंग द नत्रगा थौदो अरुबा मा थोए खोले अदुगुमबदे यावनबगी असिजे दुम थेंगनग्रेको NSA पालगा फारुबा मीसे मागी ममा लेतबदी खंगने अमा तंग थौदो वाथो अमा यावनबगी दमकता टेम्परेरी रिलीज तौरकको अदुदुगा रिलीज तौरिसे गवर्नमेंट गा यानाबा अमा पुरगनिको रिलीज तौरगा एनी कंडीशन अदुम थादोरानी अदुदुगा रिलीज तौरिबा मीदो अमुक सरेंडर तौदुइनेबा हाइदी मतम फिक्स पीदुइनिको सरेंडर तौरक्तरगदी हेना कन्बा पनिशमेंट पीबसु याइको अदु हाइदी माना मेडिकल कंडीशन दो फगले नत्रगा इवेंट अमा थोइबा थौदोक्तो लोइसनगरे हारगदी अमुक सरेंडर तौरकदबनी हाइदी गवर्नमेंट की डिटेनी सेंटर दो अदुगा सिदेस्ता एक्शन से हुजिके हारिबा पालिबा एक्शन से डिटेन तौरिबा नत्रगा अदु तौरिबा एक्शन से एनी कोर्ट नत्रगा नो कोर्ट वाकटपा यादेबा डिटेनी दु फदना फुरि ए हारगासु कोर्ट वाकटपा यारोइदोरिबा तौइसे अदगी क्वेश्चन वहां पाहंग तौदना खोतना माबु लाक्नगरे हारगासु कोर्ट वाकटपा यारोइदोरिको अदुना ताकदी हाइबदी नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द गवर्नमेंट हाइसे गवर्नमेंट नत्रगा डिटेन तौरिबा मीदुदा करिगुंबा अमता हाइदी एक्शन अमता लीगल एक्शन अमता लोकपा याद्रिबा अदुदैदा इन गुड फेथ अना मा यारिको इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट हाइदी एक सिदा थाजबा थमोन हाइरिबा हाइदी एक सिगे मथौसि याम चावि सिनेमा हाइसे एक से नेशनल सिक्योरिटी नत्रगा कनोगी हाइदी कोगी स्टेट की सिक्योरिटी द याम फगत पिबम फगलनबा याम फजना सागिबा एक अमनी मसदैदा थाजबा थमु मयाम अदुदुगा डिटेनी मयाम सिदैदा फुबा चैरिबसे नेशनल सिक्योरिटी का मरी लेनै अदुदना लीगल एक्शन हाबदी कोर्ट करीदा गवर्नमेंट सुमाना ताती तादोने तौरे NSA पालगा मयाम फुबी इबन सिबबो याविनिको सिजे तौबिरे हाइबमना हाइदा कोर्ट वाकटपा यादे सिनेबा दुइ तारगदी गवर्नमेंट मसीजे पालगा हाइदी फत्तबा रोम सिजनबसु यारद्राने अदुदुनिको सिगी प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट ना हाइ एक्शन हाइसे प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन हाइसे को
ꯑꯗꯨꯗꯅꯅꯤ NSA ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯣ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ NSA ꯁꯦ like national security ga mari leinaba act nina union government na dum palani ko adudo state ki law kari na exception thamba yaba ko kari leige khot ke habadu su sida sa khara palami ko haydi koigi sida any BNS oigera BNSS oigera koigi hana IPC CRPC kana leirambado adugi act tugi makhada nupa ma pharure natraga kano tawre haragasu NSA je panjalba matamda NSA na hena chawne buko nupa hajing hana CRPC IPC na palamaga tawramba matam tawramba thabak singdo NSA je na hena chawna thabak se tawrakani buko NSA na ngamme habni law state ki law igera amagi atopa ki law igera karim effect leite buko but kaigumba haidi accept karigumba case to hana already process tawgi haidi thabak to sathagi boy taragadi CRPC gi makhada tawgi boy taragadi dum tawjarani but tawda boy taragadi CRPC gi makhada pharu boy taragadu NSA palaga amuk mado dum hajan bayai habidi any other legal act leiriba mayam singse NSA ne loi chawe habidi ko aduduga sida lore ko NSA se haidi phariba mi se di NSA palaga phariba mi se national security gi oibadina adi magi right che khara dum matle ko adi like freedom mya mama matle article 19 equality gi dusu matle habdi adogi equality gi article 19 equality right to equality su matle adoga article 21 right to life su matle ko liberty su matle adoi taragadi adi detaining khudimak se ayamana right freedom fundamental rights sing loinama adi phangdabaga chamana ne bedi teni myam se aduna NSA Manipur palak pai se yamna ru fiwa amada laktuni ko abedi hekta government husik se magi thabak se fajana tawwa ngamdana leiringai sida amuksu mu moido hena power adi phaba punabagi power yam pisalak taragadi khogi Manipur se amuk hena irang tholopagi chance yam wangi ko second news amaga mulaka chage Sigi news is the important web news tene but Andaman and Nicobar Gamari Linaba news niko. Ministry proposed crucial terminal and high-end tourism infra on Great Nicobar. Great Nicobar has Andaman and Nicobar Island quite chawba Nicobar Island gi sorokta quite chawba island Nico Great Nicobar has Great Nicobar sida koigi mega project ama linkaturi. Mega project habidi project asoba niko. Project sida makal gi pot mayam am yaure kudamoina harakanda high end tourism ko shipbuilding ko international domestic cruise ko adagi Campbell Bay kaina su lady ko sigi hariba construction mayam jing sa duri ba no project mayam aduna ni mana paisa 72,000 crore hena thada gre ka aina hairi ko adudaida hana sagi pot su mayam am su leire like international container transshipment kind ko digi airport ka su sagra power plant township and tourism project mayam am su sagra sida khana ba yari se kari no har kanda sigi sariba company se kogi sigi sariba company se ANIIDCA haina ma leiba ko Andaman and Nicobar Island Integrated Development Corporation na ko 1980 da sagiba sise company amani ko adi company ni companies eke makhada sagiba company X ki makhada sagiba dugumba kano amani corporation amani adi company asoba amani ko sigi company sida thabak se loi sine adudaida sidaida asoiba ma kaktang di lei hai taragadi kari asoiba no haira kanda sigi anida ka na hariba company se sigi company se sida environment protection gi su mangonda sinaba ko adagi kanogi adi sigi company sina thabak tawraktoini dana adi ship ki sanabai khonabagi forest mayam ama kolaktoini adagi moidadi forest seko matungda mining ka hadi cruise ki terminal sadoini airport sadoini
transcement sadoini adugi sariba pot mayam sikse adudu amu environment da soli solo son de habise naina da bagi se moina mu tawe habedi judgment ju moina tawba aduga result su moin na the same got sagat bazu tugai bazu moina tawba adagi environmental judgment ju moina tawba animak moina mabani mangna adi company amata na tawramnina environment di yam sokadra habagi nungnangba idi ama leibo aduduni ko ma haise ani da an double IDCA ko hariba company se si maming se consulor ko id masigi company se na sigi sabo ko pada tawribuda kogi environment da kyam yam solak pa yabage khotpage adugi matang da nanya duni ko next ba mamu yengse kani habani kari kari tawragadi oirak pa yai habado mana palamni ko hape aduduni maru oirise mana 6 point ama 6 point taruk palamni ko mana point taruk sida ahaba point da increase production adi production se increase tawraga masigi magi target se phangba ngamani habako reducing cost ma masana palambaduni ko adagi farmer gi income hengalanba aduga crop sing se legalizing tawba ko adagi natural farming promote tawba hariba point taruk se taw taragadi agriculture minister haise growth lakani na haira siki hariba 3.5 to 4% growth se taw phangba ngamgani na man palambani ko adudaida mana palamba id koigi scheme khara su palami ko id PM Kisan Samman Nidhi ko adagi PM crop insurance scheme minimum support price scheme agri infra fund hariba mana palami ba scheme mari sina su asoba thodang hosik hariba agriculture gi growth se la na bona ba asoba thodang lawgani na palamani ko adugi PM Kisan Samman Nidhi haise kaino hapet yengamji ko PM Kisan Samman Nidhi habadi koigi financial support farmers in the pibani paisa pibani buko small and marginal farmers in the financial support pibani adu do pigadriba id kano se year hidi implement tawgibse 2019 da tawgre and aduga masise ministry se kana pidoina har kana Ministry of Agriculture and Farmers Welfare na pidoini ko usiki haiba sigi ek adi usiki scheme mari makse loina ma Ministry of Agriculture and Farmer Welfare na pidini ko adugi budget se hantak 2024 gi oina budget se chawrakna 375,000 crore and santang pigre ko adigi mo PM crop insurance scheme 2016 da link kibse 2016 da implement taw hawgi bse sisu crop insurance kini ko crop insurance haina dum adi sikaktan khanga sai crop insurance for farmers sikaktan khanga sai ko aduga magi budget siga 13,240 crore ko aduga minimum support price kidi husik dalewan irang kadana howdana sara hendana ga tawise husik ko sigi scheme jidi howdri ko kanane na bada adum yawi haiba wani adugi agri infra fund 2020 deling katkibse sisu 1 lakh crore gini kano budget kai thokrabani ko masijina infrastructure link hadabagi damakta adoi taragadi husik aina exam point aina focus or form da khangba ngami se kaino har kana PM Kisan Samman Nidhi aisina financial support paisa pinabagi financial support for farmers in the PM crop insurance scheme aisina crop insurance ki adagi agri infra fund haisina infrastructure gi ko adu sing maming sing se khanghoba ko aduga magi hawgiba sahi sing se amana 2019 2016 2020 ko respectively. Next, we see Supreme Court uphold stringent bail condition in special status. Sida is the higher say court na bail condition adi usually mi ma phare matunda court trial sa tharabu matamda trial do proper evidence na taga marale haiba ngam da taraga di moida bail pinabagi condition leidana ko adugi bail pinabagi condition do Supreme Court na adi bail do khara hena yamna condition do yamna bail gi condition ji yamna hena section na bagi damakta special condition na yamna hena section na bagi damakta right tagi badani ko Supreme Court na and then karida right tari no haragadi koina make MCOCA amak sum PMLA da rule tauba
masigi act sigi makhada rule tawba bill kudimakse akoigi asigi matang sidani ko mara rule kano se haidi stringent bill harise ko stringent bill condition harise sigi MCOCA amasung PMLA harise sigi matang da ai happen nainaramge aduduga bill habse kamaina logani habde matang da happen huzi laiba condition sa happen haijaramge ko bill se akoina loge hai taragadi condition ani thona lei non bailable haibama bail loba yaba ek haibama bail loba yaba thabak ko crime ama haibama bail loba yaba crime haibama ani thona lei ko ado bail loba yaba crime bail loba yaba adi crime haina ani thona lei taraga su mi amana bail lojage haiba matamda thingbadi yade ko mi amana ai bail lojage ai bail tawge hai taragadi magi personal right ne ko right to life ne budu edi aina bail loge haba matamda court na madana nang bail loba yaroi na thingba yade court ta bail lojage na irakpa che se adum trial chathagane ba edi loba yade dubudi court na lepa ni ko but lojage haba matamda kanamta na thingba yade either ma se bail loba yaba kano crime oigera natraga bail loba yadaba crime oigera ko adu right to bail se kanana pige kana gi makhada lege har kanda right article number kana gi makhada article number 21 gi makhada le tuni ko article number 21 se right to life and personal liberty tuni ko aduga asigi makhada koina bail se loge na mi amana bail se loge na bail se harak tuni ai bail lojage habse ma form karamba form logane kana form number 45 logdeni ko form number 45 se in second schedule da yawi ko second schedule form ma lawraga hojiki hariba bail se lawjage na court ta tharaktoini ko aduda court na haisisu masigi aidi bail se thaba yabagi court na haisisu kaina kanda everyone is innocent ko mahais everyone is innocent court na haisi ko everyone is innocent until proven guilty haiba ko habedi mi amase guilty oye na haijibawdi ma se innocent oye haiba ko मासे मरा लेते मासे मरा ले है ना प्रूफ तौद्री बौदी मासे मरा लेते को अदुदना बेल से मरा लेत्री है मरा ले रे है ना प्रूफ तौद्री बौदी अदुम बेल से लो बई आए को अदुदनी मान है निंगे को अदो PMLA ना हुसिकता इना मंपन गिबदो PMLA दुगी मतंग दे हाइसरक को protection of money laundering act हाइबनी को protection of money laundering act से सिदाइसना सिगी मखादा बेल लौबसे याम साथी PMLA की मखादा बेल लौबसे याम साथी बेल लौगे हाय तारगदी आइदि मसी से PMLA से हाना अखोगी शेड्यूल A हाय तारिको part A offense हाइना मलेको शेड्यूल की मखादा लेबा part A offense हाना ले part A offense से कोई करी करी चनगे हार कंदा नोंगमई की कोइबा को crime अखोगी drug trafficking नत्रगा अखोगी human trafficking की ओइबा को अदगी rape कुंबा अदुगुंबा मयाम अमा लेको हाइदि असिगुंबा से part A offense को सिगुंबा सिदि कोइना bail लौबा यादे हाइना bail लौबादा अखोगी just दरकार ले हाइबको अतैदि bail लौजगे हाइबदा अदु bail से पीगिनेबको अदुगा सिगुंबा offense के दि bail से लौबा मतबदा just सिना determine तौदुनेबा नंगी bail से लौबा यादे को नंगी bail से लौबा यादे नंगी offense से proof लेरे नंगी offense से evidence लेरे हारगदी bail जे सिगी part A offense सिंग कांगु जिदि bail से पीबा यादे ना just सिना थिंबा याइबा अदुगा part A offense नतबा part A offense नबा चुमनगी offense सिंग कांगु जिंगदि bail से just ना आई bail लौजगे हाइबा मतबदा just ना थिंबा ngamदे नंग अदुम जब bail से पीबा दुम याइबा आइदि guilty ओए ना proof तौद्रिबोदि माजे दुम bail पीगिबा याइबा guilty ओए ना proof तौ तारगदि मा bail पीबा पीदबा तोक्रो दुम jail दुम थाजंगरानि को but guilty ओइदि हाइबगी तांकक्तुगी मनुंगदुदनि को आइदि माजे guilty ओए माजे मरा लेरे हाइजिंगाइदा माजे bail पीबा याइ यादे अदुगी मतंगदुनि माजे bail पीबसे याइ हाइरगसु ngасagi part A offense ओइ तारगदि just ना यादे हाइना proof तौबा याइबा को अदुगा part A offense नत्रगदि bail जे अदुम मानन निरक तारगदि अदुम guilty ओइद्रगदि मानन
niraiba mi do bail se pi ba yai sini bo ka is ado PMLA se part A offense ta chandi changidre ko hujikti chandi changidre adubu PMLA ki offense da chan part A offense chandaba taraga suma se bail pi se hujik luri ba antak Arvind Kejriwal hoy adagi any politician me amama bail se pi ba yade na detention toraga dum thambagi ama adi khabar yam yawgi dana adu PMLA dana adi money laundering gi oy taragadi part A offense natraga su dum bail se pi da vida thammi ba ko adi prosecutor hai tare ko bail pi ba ska ba just gumba or so digi adu prosecutor hai tare prosecutor gi role si am chawi ba role si am chawi ba adu dana prosecutor na bail se pi bi ade nangi mayok ta evidence leire adu dana bail se pi bi ade ha ga de dum pi bi araktre adum adi PMLA oigera part A offense oigera adum bail pira roi natradi bail se lawba yai adi atopa kano prosecutor na ya taragadi dum ya doine ko aduduni ma haise aduga ngasai gi silesta MCOCA na mapan gibido MCOCA haido Maharashtra Control of Organized Crime habni ko Maharashtra Control of Organized Crime Act 1999 hariba act se sigi act sigi makhada akoina organized crime gi hadi Maharashtra da hana kaktang chanarami adu whole nation da chanari ko sise Maharashtra gi manung da organized crime taw taragadi madudo akoina masigi act sigi makhada akoigi ngasai gi bail piba pidaba yaba yadaba part A offense oidaba asigumba condition mayam sigi thamaga bail piba se thingba yaiba ko asigi haiba Maharashtra Control of Organized Crime Act se sida bail piba se yam luiba ngasagi PMLA da bail piba yam lubudo dumaina sigi MCOCA sida su yam luiba ko adudani ko mar haise Supreme Court na yingzalini ko sigi matangda ado huji pawa dum samam na ba question yam leiba bail piba gi question se yam leiba huji pawa en rise fazana tadriba pot ama dum oiri ko either PMLA oigera aduga jigi sigi MCOCA X oigera ko second sida news tama yarame draft digital personal data protection rules si ngarang so explain tawgre ko ado haipet review am tan salamge haidi review se kaino har kanda sigi digital personal data protection act se rule se si se asembagidi masigi act se 2020 da 2023 da act se pass tawgrabani hujik 2025 da magi rules se same sanabagi damakta government na ngarang se numit 30 praja miyam da yengo na haigrabani ko adudaida magi point da khara yawise kare point hara kanda koigi consent lobado consent loba ko ngasagi DPDP Act tugi matung ina ko 2023 gi matung ina consent loba se ngasagi personal data ay nga haibe the personal data ma government na sizinanaba personal data sigi marak sida government na sizinaba yaba data khara laine ko data personal data sida hariba personal data sida government na sizinaba data yaba data se kan government na sizinage haida di mi du dagi consent lawgadabni haiba sigi action haise akoigi personal data se lawge haragadi DP gi act sigi matung ina government na lawba yaiba ko personal data se either ming oigera lekam oigera Aadhaar oigera ko ado mi du dagi consent lawgadabni haiba ko aduduga lawriba data kudimak se data fiduciaries aina adudaida thamgadabni haiba ko data fiduciaries ta thamgadabni data fiduciaries haise kaino harakanda store tawbada ko adagi moidubu mafam sana thamaga moido analyze haidi use tawna khonaba matamda masigi mafam haidi leiriba agency hai tare ko NGO supercomputer bu oigera memory store bu tawriba data du store tawriba manage tawriba adu bu oigera madugi company maming du company du data fiduciaries oidini hariba data fiduciaries singse haidi store tawriba data fiduciaries singse
local oigadabni haibni local haibdi kaino harakanda ko India manungda leiba oigadabni haibako and aduduni ko maharise data protection board ana amasu link kadabni na siki action na makhada hairamiga data protection board ko data protection board sina kadoge harakanda koigi any sigi data se leak orako matanda data protection board ta 72 hours ki manungda hairakadamni report orakadamni habidi personal data amatang aina aigi personal data ama masigi data fiduciary se thamgibni adudu leak oire adu ta data protection board ta kano haidi data breach to data adu leak oigre na hairakadamni sin 72 hours ki manungda adu taragadi adugu adudu action lokhattuini bo ko aidi cc leak oigre khotkre adudu action lokhattuini bo law gi mateng lawraga su adugi ama tawraga su aduduna adudaida gap se mayam ama lei haidi term the gap mayam ama lei habidi karam haidi concern husiki data digital personal data protection rules husiki rules ngarang na thoki bise sidaida gap mayam ama lei gap mayam ama habidi asoiba mayam ama lei like reasonable safeguards ka haris sigi terms maming phasana pidabo ko data localization haisina kaino data localization haise data punamak to ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ data fiduciaries ꯑꯩꯒꯤ company ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ global ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ multinational company ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ data store ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ countryꯗ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ surety ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ companyꯗꯨꯅ multinational company ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ adagi huziki notice tholakpasu yam tenba matamda tholeba haidi semtokningai matamsu pakna leitabako adagi minor singi habidi ngasagi sahi 35 gi makhada leiba minor singsi magi personal data se lawba matamda mama mapatigi ayaba lawgadoini haina ama allidanako haidi angang oitaragadi magi consent se mature oidamnina mama mapaludagi angang sigi data se lawba yabra yadabra haisa hangdoineba adudo kamaina identify tawduino ba angang se chai 35 suri sude is my personal data adudagi kamaina identify tawduino adugi privacy gi concern du su leitrani haidi chai 35 sudri is my information do khangdri gaidi chai 35 sudri is kamaina khangduino ba habidi chai 35 sudri is hanu utkadra ba haidi chai 35 sudri is hanu uttaragadi magi data do adum breach tawreba dum chapmanare leak oibaga chapmanare adagi AI ma'am seasonary AI season about the exams sinasu concern ma'am data protection data digital personal data protection rules se asigi AI zina maram kan hack tawbani khangde amani khangde ma'am ama tawrakasu yaidana ko user friendliness su oide ba asigi haiba enforce tawnaba tawriba kholiba app ma'am su aduduna akoina sigi app se khara adi khara kitang khandabagi matam khara pihaningba ek ama oina tawi sineba ko hainingise ko adoida FAQ section da ko ngasi FAQ section da rupee se dollar ga inabada rupees yam piktagre ko hana 84 adaida high le ramani 84 rupees is equal to $1 ko adwai le ramani but hujikti 85 hen gre ko 85 rupees sisina taise apet currency gi matang sa hypet economy gi section ma sam tang I manage di tang haijaram ge ko abdi rupees se magi depreciation abdi rupees ki value se handarak pa habni ko depreciate taw ba abdi rupees ki value se handarak pa ni depreciation se 3% in 2024 the 3% in handagre abdi magi value se han 100 le ram se 97 adai da handarak ko gumani dollar na han 100 le ram se 3% da hengat ki gumagi adugi style ni ko adi 103 ogi gi style ni ado sub masi se kari da bugi currency se depreciation tawino haragadi supply demand handarakpa abidi paisa gi supply se ne hena yamba aduga demand supply se na yama demand na nema India rupees se pamaktre sini ko monetary policy de soiba natra haragana demand good ki demand se good amasung assets aidi paisa se na thamna da ba mi jing paisa je sina ga pot chai jel panglai da lei khalak pado adui taragadi paisa je mayam ama leirani pot chai na mayam ama leisan grani paisa je market mayam am sai thorani adui tare paisa value je handarani natra adudani ko adu
Hujikse reason se kari na gana hujik short term ki reason me amam like monetary policy se hujik global yo ina shift tori ko aduduna maram wara ka thon bani na traga investor jing se nga ki ina India da supply tor gum se investor me am jing se kano da US da supply tor se khol se ka haya gi me am le badi ai but long term da di ko ni yeng me am long term reason da di ko in hujik se inflation se yam chawi pochai maman tang khat pa se ko adagi import sisu yam chawi ba ko gi hujik crude oil import sisu yam adi crude oil se me am import tor e da na ko India da adagi sana sisu yam import tor ko pola ma oil ba aduna import se asukamitik yam aduga export na asukamitik pick ba hai tare aduna long term da di ko se sigi repeat depreciation adum tawba ya ba gi mo da dum lei ado rupee की पोचै तारकपसे हुजिक RBI ना कना थिंग बसे कमाइन तो गहर kana moi gi dollar reserve se आइदि यूज तौरी dollar से RBI ना खरा फाजल थमे अदो dollar से हुजिक dollar rupees currency से याम market त साइखारे dollar ने याम मी मैम से dollar मैम से लोई पैसा नगरे तो तारगे dollar मैम से सु rupees का हाइपे मानला बाइना dollar मैम से RBI ना dollar खरा से थादोर एबा मागी reserve त थम्बा dollar सिंग अदु दो थादोर तारगे नि ngसाई balance ama pore edana rupees adi paisa currency मैम ama rupees currency se मैम ama leibaga dollar currency मैम ama leibaga ani do balance to kholak pai wari ni adu duna RBI na toisi kai na kanda rupees na yamhanda dollars isu yamhanda bo honara pai tare magi reserve tagi dollar मैम ji hapsal ko adu duna depreciation se kitang di phandahan gi bani ko natragadi depreciation se wanga na 85 hujikta 85 leramado 86 87 pawu yo yari ko depreciation RBI leram da tar adu duni kai se second FAQ da forest report ama tawgibedo anta forest state of forest report na 2023 gida adu da hagi do kai ngara kanda koigi national forest policy na mara mara kanda koigi forest area cover hai forest cover area se henkallen hagidra forest cover area green cover animal to almost 20% 22% in hengalle kan hagidra to tasembagi di forest cover to henkat kibra haibado sigi FAQ sin hangini ko question ina kay man hangyara kanda forest cover to 21% hengalle adaga tree cover na 3.41% ina hengalle hai do akoi India gi target 33% laigidana haide 33% of the Indian forest Indian gi land se forest na cover ta hongdabani haiba national forest policy da laigidana adu du bo yawdriba ko adu duna akoi ji yam watli hai target to dagi yam watli hai ni ko adagi henkali ba se khudamai akoi gi Chhattisgarh gumba Uttar Pradesh gumba Odisha da gumba henkat pane haibidi masigi mapam jidi akoi gi deciduous forest phangba jaga ni forest ta yamna quality labor forest phangba nat jaga natte ba adu quality labor forest me ama like Karnataka da labor forest Ladakh da labor Nagaland da labor forest sing di loin kok thokre decrease tawre ni adu na tapadi quality leitaba forest hengat taraga su forest cover area hengalle har panga haraw yadri quality labor forest oiroi hengalle dagi sensitive area me ama di ko khre haidi western ghat khaktang da 58 square kilometer hena mangri na ko adagi mangrove cover da su 77.43 square kilometer hena mangri da north east ki area si khaktang da su 3327 square kilometer hena mangi da sigi mangi jing se Chhattisgarh da Madhya Pradesh da or Odisha da Uttar Pradesh da henkali ma forest to na kari su haina mahut hanjan mangam moi ba na akoina forest area henkali na kasu harau ni ngai kasu leite ko forest cover se henkali na aduga carbon stock to su haidi increase se carbon stock to su me carbon dioxide ki machine di forest me ama me henkale ayarga su carbon dioxide me ama thadorok pa di hen udum hen thadori ba 81.5 million tons na 2021-23 da thadori increase tawre ba ko aduna ta pa di 4.25% hena hana 2021 da lera carbon dioxide de husik 2023 da 4.2325% hena carbon dioxide se helaga leiri haidane ba ko aduna akoina sigi forest the state of forest report 2023 se masi se yamna di
criticism ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯀꯣꯚꯔꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯁꯦ ꯍꯣꯡꯇꯣꯛꯑꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯀꯣꯚꯔꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ